Buju wago shindigu migizi indo dem gaza gasqua jimekag indun jiba. Nongum niwi tabado dana jina yo o e naindamang Anishinaabe wiyang yo o es Ayaanjiwebak. Nashkena Ayamagadun be bakan Ayaanjiwebakin Ayaanjiwebak ani zigwang ani nibing ani tagwaging minawa ani bibung. Inabishka gemagad anojugo gegu Ayaanjiwebak. Dibishgugu zigwan. Nashkena ani zigwang miwa pi inabishka wind wa awasa abinujiens weshki ayad. Minawa go nibing miwa pi inabishka wind wa awasa oshkinawe minawa oshkinigikwe. Panima dash ima tagwaging ani tagwaging miwa pi inabishka windwa ongoasa aya ag nawaj e pit izijig Anishinaabe gaji pami awad o dabinuji miwan minawa imasa bibung miyama iji anabishka gemagak iji anabishka windwa ongosa gichi ayaag ani wabi kwewad. Iji nanaga dawenda mango no beba kan Ayaanjiwebakin minawa Ayaanjiwebak iji Ayaanjiwebak weni sana waji guayoko nisido tamang Gekinua madi winan ga minaguzi ang Anishinaabe wiyang diji kamang. Dibishkugo nashkena gishbin nij be madizi jigwaji wiji idiwad the widigendiwad gema de wiji idiwad mikea iji anain damango nashke gishbin anain damang zagediwin miu Ayaanjiwebak ani zigwang. Gika wanen damen eji apitain dagwa ki o jawendi win nibing tagwaging bibung. Eji nanaga da wenda mango o ge nada maguziang we weni sana da niganen da mang da nigan nabiang yo osa wa Ayaanjiwebak minawago dimino dudadiang dibishkugu eji nakweshko indwa ongo Anishinaabe gishbin wi zagediwad we weni sana iji mino dudadiwad minawa iji wiji idiwad apane bani ma dash ani nibing miwa pi ani sanagak bimadiziwen iji babame na mawad junian minawa natawi giyawad o dabinuji miwan iji sanagak anojugo gegu miwa pi iji zanagenda mawad ongo sagawi digendi jig diwiji idiwad gishbin inenda mawad wa iji bizani ayamagak wa iji shuendiwad apane minawa iji gekenda mawad miu Ayaanjiwebak Anishinabeg ayapi gagwadagatuag ayapi wanikewag gawin apane guayak ikidosiwag Iji kenda mawada Dejika mawada wego degwen Ayaanjiwebak nibing. Waji gashke ewizi wada wabanda mawada Ayaanjiwebak ani degwaging. Miwa pi iji gashke ewizi wad da weni penenda mawad eshkam awego dogwen junia kewin gema anoje Ayaanjiwebak bimadizi win nawaj da apitizi wag Ingiwa benujiag, minawa onigi iguwan, de mino ayawan eshkam, o da webananawa, o jani mendamuin, baba mendamuin, ma nendamuin. Minawa ima ani bibung, we weni sana waji nadama guiziwad, we weni sana dige kendamawad, we anige kendasawad, minawa chigiwenj, waji wiji idiwad, we weni sana damad uad kinigegu ayamawad mino agash chigewa pan. Mio enendama na naga de wendama no bebakan Ayaanjiwebakin. Na sabigo ge gishbin na kweshkawad awia. Minawa we wene waji widan no kimad. Migo nasab da na naga de wendama no bebakan
Ayaanjiwebakin. Na sabi ko ge gishpin odapin naman ano kiwin ge ma onabi aguyen de weganing awego dogwen. Weshki odapin naman ge ka apitendan. Minawa ge ka mama kadendan. Pani madash ge ka wabandan ge ka bimiwidun yu ano kiwin. Gishpin dash ge abigo. We quadjituyen. We weni sana. Waji wabandaman Ayaanjiwebak ani dagwaging. Weni penendaman eshkam. Minawa baga kendaman eshkam. E pichi wanajiwang. Migo nasab ima ani bebung. Miu kia nanaga de wendaman eshchigan ba we do kawagwa nijin shinabeg. Bimi we do ano no kiknu amadi wanan gogwe abajitu an wazo and we weni sanada de minagwa nijin shinabeg e bimi we do age winawa. Na how mi minik waji windamunagog o piakwe miigwech. Thanks for watching today. I'm Anton Treuer. Let's keep in touch. I'm active on social media, and my website has lots of information on my books, speaking engagements, free Ojibwe language resources, resources for teachers, and more. Miigwech.